Više od 3 meseca nakon što je Slobodna reč prvi put pisala o nedostatku zaštitne ograde u trgovinsko-poslovnom centru Partizanska 10 u Vranju, problem još uvek nije u potpunosti rešen. Novinari naše redakcije danas su, nakon ponovnih poziva upravi nadležnima, na mestu gde ograda nedostaje zatekli postavljenu zaštitnu traku. Ipak, sama ograda još nije vraćena. Reč je o stepeništu između 2. i 3. sprata, kroz koje svakodnevno prolaze učenici osnovne škole Dositej Obradović, koji nastavu trenutno pohađaju u zgradi gimnazije Bora Stanković. Deca se često kreću u grupama, neretko i trče, a prolazak pored dela stepeništa bez zaštite i dalje predstavlja potencijalnu opasnost. Iz uprave navode da je postupak sanacije u toku i da je izrada nove ograde pokrenuta nakon prijave i obraćanja inspekcije. Međutim, ni danas nisu precizirani rokovi završetka radova, niti ko trenutno snosi odgovornost za bezbednost na ovom delu objekta. Podsjećamo, zakupci lokala ranije su tvrdili da deo ograde nedostaje više od 10 godina, kao i da je na tom mestu bilo incidenata i za malo padova. Bivši upravnik trgovinsko-poslovnog centra Veljko Nikolić navodi da su uzrok problema dugogodišnja dugovanja, nerešeni imovinski odnosi i nemogućnost naplate održavanja od velikog broja vlasnika lokala. I dok se trajno rešenje čeka, učenici, zaposleni i zakupci i dalje svakodnevno prolaze istim putem, na mestu gde zaštitna ograda već godinama nedostaje.